dignuli cijene od gradskih opština, ništa se u zadnjih 2 sata nije promijenilo na bolje. Korona i dalje hara, a bruca, braca, bruda i brada su se standardno prepušavali. Raja, eto šta sam vam rekao. Što duže ovo traje, sve jasnije da su mediji ovo sve previše predimenzionirali kroz medije. Kantaš, dosadno, bravo. Kume ba, na kojem ti jeziku pričaš ba, šta je bolan previše preizdefinirali ba, pa vidiš ti da mi posao pada ba. Nervozan sam, če god se okrenem, kerovi, rotacije, sad će još i vojska izaći na ulicu, paranoišu me, kontaš li ti šta ba? Još su mi samo tvoje teorije zavjera fale, Allaha mi, još jednu progovor, još samo jednu progovor! Nemojte se svađat, ja vas ništa ne kontam, Elmemi, a baš bi volio da vam pomognem nekako, baš. A sad sam se sjetio, zna šta si ti mogao, brada. Imam ja bas strastu ideju. Ima jedan članak na Yorkshire Timesu na engleskom, ko zna citat engleski, mogu vam ja prevest, ako ne znate, pošto se nepismeni. Ima jedna klinika u engleskom gdje pravi vakcinu za koronu. Treba im pokusni kunica da prave eksperimente, na njemu plaćaju 35.000 funti mjesečno. Odmah si ti pao na pamet, brada, mogu te ja preko babe povezat da se izjeci da budeš u historiji sovjetsanstva. Štaš ga bolan ti povezat tebe, mi tebe i babu tvog debilčinoba? Ja ću mu to završiti, ima moj drug, ja radi u britanskoj ambasadi na vizama, djetam, bruda je ba s britanskim ambasadorom na jebi mater, ručamo sa suprugama bar 3 put sedmično ba. Dobro, ja sam samo predložio, nisam rekao da ne moram sad ja to završavat, meni je samo bitno da brada ode malo da vidi svijeta, a da uzmemo pare nekako, realno. Ama šuti debilu ba! Vrh! Jel bi vi išli sa mnom, braca? Pa nije to za nas, brada, vidiš da je korona, nećemo mi da se zarazimo bez veze. Jest, u pravu si, nećemo onda niđe. Neka nas ovdje gdje smo navikli, ma. Najbolje da mi zapalimo jedno 5, 6, 7, 8, 38 jointa u krug. Da se prepogubimo. Ma bolan ti sam ideš, drug. Joj, brada, dragi, alevata gospodara mi ba. Znači, sjedneš fino na avion, pošaljemo te tamo. Ja će predstav ko tvoj menadžer, kontaš kad te pitaju ko ti je menadžer, ti kaš, bruda mi je menadžer. Njemu plate pare, mi ćemo biti na liniji kad oni uplate i neka te tamo dok to ne istraže šta trebaju istražiti, kontaš. I onda nam se opet vratiš i sve bude ko što je bilo prije, razumiješ? A ne smiješ im da te režu dok ja ne kažem kad će da te režu, ba. Neka te braca, stante brada, ohani malo, bruda. Mislim da je to previše rizično. Mogo bi nam brada evoluirati iz bakterije u virus. Pa nek evoluira, što? Pa zato što će promijeniti oblik, postaće potpuno druga vrsta, kontaš. Neće više to biti taj brada. Šta mi ti imaš pametovat? Šlagirantu, ko da ja ne znam šta je rizik, svaki dan se riziku izlaže, svaki dan živim ko da mi je zadnje, svi mi rade o glavi, dušmana milion oko mene, a svaki mi želi loše. Pa vidi ovo, brada, skontaj samo da ćete tamo bocat svaki dan bar 2 put dnevno. Zar to nije vrh, brada? I os nam plate za to. Vos kup za te pare cuga lugi koliko hos. Vos kolaca, pereca, sve što ti pozeli si voli stramala. A možda ti rekao da šutiš, ba braca, debilu, nerviraš me, pa kako ne kontaš da me nerviraš, ba ideš mi na kurac, ba. A viršli! Hoću moć viršli kupit, Elmemi? Ja bi baš volim viršle. Omiljene su mi viršle. Pa može skupit, brada, minimum 100 paketa virsli. Vjeruj mi, brada, kad tebi brat tvoj kaže, riješio si situaciju s viršlama do kraja života za te pare, gospodara mi. Vrh, Elmemi. Ma može. Moj brada, jesi naivan. Če ćeš sad iđe.
treba biti disciplinovan i odgovoran. Ne samo prema sebi, nego prema cijelom društvu, prema cijeloj planeti koja nam konačno uzvraća udarac za svu bol koju smo joj nanosili. Kad ti kažu planeta se zagrijava, ti shvati da planeta ima temperaturu i da se i ona samo brani od virusa, a goreg virusa nema od nas, ljudi. I zato ostanimo kući, perimo redovno ruke, a van izađemo samo ako baš moramo da zapalimo džin. Kod brude ima dovoljno, hvala Bogu, ne moramo se dodavat, svak može sebi po minimum jedan srolat. Kontaž, samo odgovor.